ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯖꯇꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕꯒꯤ ꯄꯥꯐꯥꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒ ꯂꯝꯒꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅ ꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯁꯨꯛꯄ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯑꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯃꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯡꯗꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯥꯎꯗꯅꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯏꯋꯥꯡ ꯄꯣꯔꯤꯠ ꯂꯥꯏ ꯐꯥꯡ ꯄꯣꯡꯂꯦꯟ ꯍꯟꯕꯅ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯩ ꯅꯃꯨꯄꯣꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯧ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯥꯏꯗ ꯈꯨꯟꯒꯨꯝꯂꯛꯂꯦ ꯁꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯨꯟꯌꯥꯏꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯔꯤ इवांग पुरित लाई फांग फांग पोंगलिन हबना मोइरांगी निंगथौ ओइ हाइरिबसिदा स्कॉलर सिंगी मोट निंगथौ ओइरिबसि लाई कंगलुपकी मी ओइगेनि हाइरि इबुदौ थांजिंग लाइना कौरौ अवांगबदगी सिंगदगी सोरारेंदगी मलेम लैदा कुमलक्तुना केगे मोइरांग खुन्याइदा खुबम सेमदुना लैरगे हाइरिबसिगा बर्मागी अवांग थांगबदा लैबा माउसनगी वरिदा सोरारेंगी अथोइबा लाई लेंगदोना सोरारेंगी निंगथौ मसा कुनलोंग अमसुंग कुनलाई मसिन मनाबु सरारेंदगी सनागी कैरक थादुना मलेमदा खुंदारक्तुना अगाउंगदा निंगथौ ओइदुना लेबाक ngaknaba tharaki masiga haifet manaba warisu siba sagargi ahongi chronicle dasu yaw thingnai oidaba aran asoba ma haibigi kupsinana ba oidaba kya ngangbadagidi asumba masa amakak haibene hena phai Manipur gi saknairaba historians scholar matam yamna sangna Dr. M College amadi Manipur University da mahiroi kayara tambiramla batungda thabakti potharaba aigi nungsijaraba oza amalai nongma aihakna ओजादा 33 AD मणिपुर की निंगथौ ओइदुना पालंबा माइदिंगु नोंगदा लाइदिन पखंबसी वर्ल्ड ख्वाइदगी सांगना पानखिबे निंगथौनि हाइना UK की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नत्रगना अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दा पांगथोकबा सेमिनार अमदा मलेम की ममिंग लैरबा हिस्टोरियन स्कॉलर्स सिंगी ममांगदा मणिपुर की इज्जत ओइगदबा सेमिनार पेपर अमतंग प्रेजेंट तौबियु मदुगी असंग एक्सपेंडिचर मणिपुर मियामदगी डोनेशन तौरगा पुथोकसगी हाइजखि International National State Level sinba seminar workshop kaya India amadi foreign country kaya mai pauna saruk yaruraba academic lecturer program amadi discussion da isang thona intellectual oibo jani adubu ozana wakal khantaba tawdana khudakta ngamoi haina pakum pirakhi ozana waina phungdoktarabus ozagi wakalda academician amadi intellectual singi mamangda scientific oidaba history gi paper ama present tawrubada suopa ikaiba nangadabadu mid oishinbada loin uramgani atopu wapma amana aigatina ba university gi professor inaw malai mak aiga kaya koinade masu mana ngangningba dong heta hai aisu aina hainingba sasat hai inawsi lairik aduki matik hai hiram khudimaki lairik nebu hairabadi thengnaba khudima mamutana pai पाबगी मति खंगबसु खंगी लाइरिक यामना हाई हाइबदा लारोय अमसु लेक्चर फै डिबेट थवायावी अमसु डिस्कशन सिंगबदा पार्टिसिपेट फजन तवी मागी असोइबा हाइबबु वा ngangbada सिदरप तौबा वा nganगदुना फनसुमु वाफम ओइरबसु मीबु साउनिंग हनबदुना हेक लाना लोखनबदुनि ngasi sei kya gi mamang inausna manipur history gi culture gi maye ki literature gi matang da wari kya sakhi
Manipur gi history gi fazaba asoi ba mani award pa kya gi matang Maitai Mayek Pali Mayek Sizinaba Horakbigi Tanga Kya Leramba Pali Mayeka Manava Kya Tingnabigi Maitagi Pakangbagi Pafanga Atopa Tibetan Longi Ariba Ayekpa Lai Singa Hairap Manava Kalsaramadi Liningi Matanga Aikogiga Atopa Migi Lamgiga Manava Tingnabana Singwigi Wapum Kya Kyani Adubu Matamdur Eha Natim Oidrabas Manipurgi History Culture May Amasum Liningna Mingondagi Hena Pava Uheningwigi Wakalon ama kana leibanina sentimentals oiki maramaduna inauduna hairibadudi asum oirabasu isagi zatigi pride sidaribani haibu wakhulna lamjingduna asum arangi wapam khantharuba tawkide masi aigi lanaigi ason bakara amadi inaudugi angamba wai watadugi asoiba khara haibaduni adubo haijaningiba maruebu wapamdi itihas lol iek amadi lainingi maramda nainabada aigina mahele haibisi Tananaba Henjina Hajinba Lana Isinbasidi Tawitaba Pai Haba Wapamasi Tamzabani Adubo Aigioina Sarubadigi Haibatare Mireibaki University Amada Fongba Research Ki Sepongama Pazarubadigi Manipur gi Angan Matamgi History si Amuk Nauna Reconstruct Tauba Mathau Tabra Haba Wakalasida Kana Tazar E Haba Laitin Wari Amadi Manipur da Lai Kanglupna Khundarambara Taret Lusilak po inatindak pa paong kutang gamyam na hapsagi G20 Summit Thabak Thorang Sing Lepthok na ba Center na Political Party po na makimipam pangthokadori Manipur lenga na lusing libis Minister N. Bere na mathang sayda laybas na yumbu woido na pangthokadori ba G20 Summit ki manung sana pangthokadaba mipam kaya gi manungda karadi Manipur sa pangthokani haiduna mangjaw na miyam na lakthokra ba summit asi pangthokda kari karamba thabak thorang sing laybas gi makedigi lakhat haugadagi haibagi matang na khanaduna lepthok na laybas gi political party punamaki miyuching yawa mipam ma pangthokadori Mipamasi hayangmak New Delhi gi Rashtrapati Bhवन pangthokna ba thorang tori aduga mipamasi da saruk yanabagi damak laybas gi mangjil thaba political party ni forumda makhoi gi miyutsing saruk yaranaba parliamentary affairs minister Prahata Yosina official oiba invitation sing pikre hari mipamasi da prime minister Narendra Modi khaktanatana laybas gi mapan thoram puba minister S Joyshankar saruk yarabaga yari Lebasina G20 ki mifam gi yumbu oinabagi wapam official oina thasigi amada warep laukibane aduga pangthokadoriba mifam asida lebasigi tungan mapam singda samidasigi manungsana meeting sanidagi hena pangthokadoribane swari aduga mifam singasigi manungsan meeting karadi saliba thasidagi Hyderabad yauna state kharada hogadoribane adumainamak G20 ki manungsali India natana mapal lebak taraga mapan gi lengak singi makok thongba lusingba sing fawba Mipamna New Delhi da Bathang Zahi September Mapanamasum Tarada Numini Subna Pangtokadori Ben Hadi Mipam Masigadamuk Matauta Suggestion Sing Komzen Bagaloina Kananaduna Poram Yatona Bakidamak Parliamentary Affairs Minister Nakaudun Haying Pangtokadori Mipamda Saru Yarana Bagidam Sinumidang Ating Bada West Bengal Gis Ministers WDB Trinamool Congress Ki President Mamta Banerjee Lebas Gi Kunung Tungaragani Swadi How's going to be a power simultaneously solution? There are some important updates.